Il-kumpanija GulfMed li l-operat tagħha jdur mal-manutenzjoni tal-helikopters se tkun qed tinvesti f'tim ġdid ta' ħaddiema Maltin, dan b'kollaborazzjoni mal-MCAST li ser twassal għal iżjed opportunità ta' xogħol għall-istudenti Maltin. Dan l-istazzjon tkellem mal-kap eżekuttiv tal-kumpanija Emma Finlay Broadbelt li spjegat kif filwaqt li kumpaniji oħra madwar id-dinja fis-settur tal-avjazzjoni kellhom ikeċċu l-impjegati minħabba l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija, f'pajjiżna l-kumpanija ma keċċitx ħaddiema bl-għajnuna kruċjali tal-gvern. What we felt was very positive was the support we received from the ministry in terms of wage supplements. It actually allowed us to retain more of our workforce, whereas with the slump in business, typically you would be required to, shed some of your workload, your workforce. So we were very pleased that this lifeline was afforded to us at a difficult time. It was good thinking on the ministry's side and very much a lifeline for us when we needed it. Hija spjegat kif il-pandemija urietom li n-nuqqas ta' ħaddiema Maltin impjegati mal-kumpanija kienet vulnerabilità, speċjalment meta tinbidel is-sitwazzjoni bħal dik li għexna fl-aħħar xhur. Kien għalhekk li l-kumpanija ser tara li tinvesti f'numru ta' impjegati Maltin li għada pitada jistgħu wkoll jingħataw sem attiv fit-tmexxija tal-kumpanija. We can over time develop them and train them, and they will become the future CEOs as well as the maintainers of the helicopters and cover all sectors of our aviation helicopter sector. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri stqar kif dan it-tip ta' investiment f'pajjiżna huwa inkoraġġanti, speċjalment f'dan iż-żmien. Stqar kif dan juri l-fiduċja li n-negozji għandhom f'pajjiżna u t-tmexxija tiegħu. F'sitwazzjoni fej is-settur tal-avjazzjoni nafu li huwa milqut ħafna mill-pandemija li xort qed jafdaw il-politika tal-Gvern Malti u qed ikomplu jinvestu issa ħalli jkomplu jkabru l-operat tagħhom ġewwa pajjiżna u anke joffru opportunitajiet ta' taħriġ mat partikolari żgħażagħ Maltin dawk li jmorru l-MCAST sabiex ikollhom opportunità ta' xogħol ukoll f'din l-industrija. Il-kap eżekuttiv ta' Indis Karla Zoppardi spjega kif bħalissa huwa l-aħjar żmien għall-investiment fis-settur tal-avjazzjoni sabiex meta kollox jibda jirritorna għan-normal ikun hemm imbuttatura ġdida li tixpruna tkabbir fis-settur u stqar li ser ikun qed ikompli l-investiment fuq il-mitjar Malti fost l-oħrajn.